chibai ule vain hi nun kong roi tu bul kan trana tanga akumli na chia alo ni vetareng maya he kumli chung hian pathian thu jopa bu te korin lekhathon pakhat na le pani na te le budang te po ani tunlai khowela kan har sat na rang pat 50 khengte lali shote khin thu bible kan mu zong zirchian na te tharau thianghlim chungchanga part 20 thlengvel zule rui hlo lgbtq ti le atheism ti chungchang te topic poimo tak sang kha janga chuang lai mai kan lo da ve tareng maya sang kha zaruk an nai ve da viau ani pathian hruaina in tun thleng mai hian kan la chun zom ve thei hi kan lom hle ani tin alongai thlathin tu te chunga po lom thu kan soya pathian khongaina awang chavin he devotion longai thatu te hi abel khomin mi makta doi nga lo chuang ve tareng boka he kumli chunga ngai thatu bel khom zong hi makta doi nga halo chuang ve tareng maya he devotion kaltlang hian kan mamo na case ranga telephonic counseling distance counseling kan ti ang chi hi vai zo thum chuang lai mai kan lo nei vele tareng mai ti sa takpo a kan han ti ram na ra te in comment kaltlang te in kan lo mu thina lalpa that na le rin omzia kan mu thar thina kan lom mani engtiare nge kan kal the don ti ero chu kan soi thei lova pathian khongoi na in min phal chen kan kal zel ri tura ngai phot maila acha ange he devotion kumlina pol hian voin nun kong hruai tu atan pathian thu hlo tlin na ro pui ber ti kan zir ho do na he thu hi lalpanen kan in pol na personal devotion atan kan lo mangle theu don nia chanchin thalu ka jiak bung som chang som ni thu hi lo ngai thla ila nima sela ram khuai te in thuin an oma wang hian lom su u wana in ming jiak ania wangin lom zok ro u ati a lalpana thu mal som ro se amen khovelin hlo tlin na aswele azirtir tereng reng hi ti sathila hlo tlin na khemi chhum kan mu chin noilama mi zel hi anitlang pui ome zirna hlo tlin na te nadila hlo tlin na te kopui turpalai tira va in biak hlo tlin na te tin in le lo din konga hlo tlin na te dam lo en kol le zai konga hlo tlin na te sum don na le ezon na kong ranga hlo tlin na te hi hlo tlin na kan ti hian atum lian ber a aim hi anitlang pui zel thin ani ti sa a om ni tin mamo nei kan ni thewa wang hianin chutiang chu kan zongin kan beilo theilova pathian thu kal lo zonga kan ti chuan thil sual a om ran chuang lo engkim hi thorim na ne na be zel nga ya ni a he hi chu adik zel mai kan be zelang amai ro chu kan fim khur angai tlangwal pakhat chu na tho tura murem changhal mai boka hlo tlingai ti khop maya pathian po hi amamo to lo hian alanga in khom ve zo chungin atheism pathian omring lo alo ni reng to a mizo culture le christian na hi thilin zom tlat wai me le wai le a po a khor in le thil ranga kan christian na le kan society in en kol na hi in zom tlat ania wang hian chu an la zui vezel thovani cultural christian chungril lama grape hrui tak I so zom silo nakina voile mai tur boral mabak kan social system atang ve mai ti sa hlo tling nima sela tharau lama hlo chamlet der si hi aruk hian kan tam em to a chuwang chon rong bol na po annunga keng zo to lo hi tam tak kan om to ani kan nun phung kan lifestyle le fashion te kan ei phung kan food culture te
kan na tho phung kan work culture te alo dang lam zela chun chi hi na tho na hun po ani to chuang lo he khovel in her dang lam zela hian Christian chung kwa din puitlin a in ti sathila hlo tlin kan thalel jok tlang puite po hian alanga poimo masa first priority kan haime ka ti sathila hlo tlin na chu ta masa a kan neya kan ril rol lian per chu sum ani hlo tlin na chu na le salary figure liana kan te lo thei to lova chu chu khovel system ina ring tu te min nu kal zel awang ani a om zia chu he khovel da nang hian kan kal na sa a khovel na tun lai na modernity system hian ring tu te po min len kal mek ani ti hi kan riat apoimo ani kan lali suan a zirtir te po kha pathian ram thu va ril turin atir chuaka achangin mi som le pani te tira achangin mi som ruk te tira a hlom te poin atir chok thina atir tu le thu pe tu chan puina le mal som na azara an va hlo tling viau thina aram hoite an thu thuina nom tira an not chuaka dam lo te an ti dama an lalpa angin thil makte po an vati ve ta hial maya chu chu ro puan tilu tuka an tot phak tura pon ngai lova hlo tling hle anin ngaya lali suan ne na an lo kirle chuanin report an anin pek siek tak tak mai chu an phurem ema report pek po nuam an tia nima silalali son ni azatlat khatiang mai maya khanin lom te su chu chu hlo thlin na lian ber po ani chuang lo ve alo tia khovel mi te chuan hlo thlin na hi chel na te be ram na te be don du tlat lawa wang te a om ni in an zirtir thina kan lali soero chuan sum nga te na sang von te lar te ming than na te hi hlo thlin na aningot lo ve van ming ziak chunglama chatuan khopui hluna cheng ve tur te ming an chin che na buwa ming ziak in ni hi hlo thlin na lian le hlo thlin na poimo ber in lom na tur chu ni zo ke ti hilali suan azir tir te ne na asoi kha ani a kong dangin soi le lok tai la hlo thlin na chu lali suan nun na buwa in ming inupui ming ipasal ming itule fate ming in zia hi hlo thlin na chu ni a chu chu lom zok ro in veng football in champion awanga in ho ho in outdoor dura ha hlo tling hle in ngai kha ani ber lo ve chungai chuan vana in tule fate ne na in ming zia ka om hi chu chu ho ho zok ro u lom zok ro u chu chu hlo thlin na tak tak chu ani ti hi lali suamin zirtir na ania apoimo em ani tulai khovela kan tule fate hlo thlin du in zirna in tha kan pana lunglen hre om antor huamin insenso huamin hlatak taka zirna senso tam tak huamin kaninda a hostela te kaninda atiro u avana an ming an lam huna hetegi ko ome an lo ti ve the na tur ero chuan tharau lampol son na tura hian thanem kan ngai zo tak tak lova chumi lan na chu biakin kan pan pui pe lo biakin dari hian nu le pa pi le pu tam tak min ko kal zo lova kan tu le fa te po kan tir kal zo to lovani chu chuania wangin hlo thlin da dik hi engtin nge kan te zel don ti hi ingai to tlang ti ang hlo thlin na ro pui ber chang tur chuan nu le pa te thalai te I thang har te ang u kan fa te kan tu te an zirna an fail kan hlawang hian zule rui hlo 6 months sualna nu pa in rin om lo san na ei ruk na wanga thil thalo ti te hi avan thleng na se em leilama hlo tling le si hian chunglama kan hlo cham le de rang ti hi hlo em ema chuwang chuan leila bina hlo thlin na ati dan hi hlo thlin na ani berlo ti hi vena hian ria ila chuwang chuan hlo thlin na ru pui ber chu chunglama kan bing nunna bua zia ka om hiani ti ria in chumi chu enghel bira nein thanem ngai takin chung kwa in kil ko in ngai sak ton ila in tong trai sak ton bakila bekin kong in zo pui bakila in roi kal zelang
ti chuan lalpan hlo thlin na ro pui bertia asui hi kan chung ko in kan chang theyang hemi konga kan hlo cham chuan ti sa konga hlo thlin na hian nun nom na le ha dam na min pe chuang reng reng lovani amai ro chu hemi konga mi na thi thamon na kan ti te dam thamon na kan ti te hi ane phot chuan miangin ro pui bur bur lo ma sela nun hi ha chol thi na ni chuwang chuan hlo thlin na ro pui ber pathian nai tur le krista an na konga changlian zel tura chung ko kanin en kol na aya pui mo hi tu lai khovel sul na sang zela hian a om chuang lo ti ria ila hlo thlin na ro pui ber nun na bo kan ming ziak nge turin kan chung ko thevin vena hian thanem ingai thar le te ang lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin pangai tu kan khovel kan thira khovelin mithiam ati te hlo tling ate na te hi nangina hlo tling ite na nen ain person fo thina vena hian ti sa thila hlo tling le a lalpa mi hausa tak tak ni ba sela o om si lo te hi an tam em to a chuwang chuan vena hian hlo tlin na ro pui ber vana nun na bua ming ziak theu thei tura chung ti ten thanem ngai na thin lung athara kan nei thei na turin he thu sa mang hian kan zawa yanuna nangin atharin thu seila he thu cha mang hian kan nun kong vena min hroile theu la chatuan nun konga min hroyang che min chandam tu kan lalpai sio mingin kan dile amen lalpan malsom theu chewro se nile nuam le vek ule